Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor Kaham. Bini khairokma hamjakma paiflaya. Belai kino zora kaham. O zora kahamo kaitoni kok baike koplong englainai. Chini Kaitor chungno kibia. Chini Kaitor chungno yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Bushuk se kahambo salbrom naikolo. Bushuk se kahambo salbrom chamung kahambai hamari klayo. Bushuk se kahambo beba kosto kesha hamya tekto thimung sumsok bigra bini shaka borzunya baikha chini subrai Jisu Kristo जोंनो कष्ट मानना मुसुंजागिया आबुनि बागै बिनि साकाव आ कष्टनो रुजुइनाखा बेमार गोनां खेबसुंनो नुगना मुसुंजागिया आबुनि बागै बिनि साकाव बेबाकु रुजुइना बायखा बिनि बाहान सकाक जाकमानि बाय हामिया हामका हालेलुया बचुंनो लासिमुंगो तना मुसुंजागिया बचुंनो belai keno hamia position on nukna musung zagya abuni bagino criminal death haikeba dagai drog jemna buthar jago hamia kok borok jemna buthar jago a thimungno bini sakao borujuina kha hallelujah sumsok tei chini langmo keplai ta angsiteng keplai engui ta mansiteng abuni bagai bini thino kosok rekha bini thoi kesarmani bai bebak sumso bebak hamya greikha hallelujah praise the Lord bokko thino mesani kethangi basamani bai nini ani tamukha kaham mangkha thimung greikha kaham simise kuplong angsiu Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hake ashik kaham position seng tabu. Neng ang samung kaham klaima bagia. Chini subrai Jisu Kristo samung kaham klaima ni bagai. Belai kaham position seng sokpai kya. Obo wana nani zoraya. Tension nani zoraya. Kirui tong nani zoraya. Sundru masana ni zoraya omotong thogui kaitoni hamjak mung bisingo bini kang khung tolawo bini saklomo lenglawi enjoy klaina ni zorase hallelujah khnani bagai wana ni zoraya kaito tini sal o salno rakha o hor zorano rakha o zoraka hamno chungno rakha kaito no hambai ruwi enjoy klaina ni zorase khasrangna ni zorase kaitona hambairena ni zorase hallelujah tension nana ni bagai kaitor sungno sanamia Jisu Kristo no boli tangai rekha tangai ashik hamia position no Jisu Kristo no yapharakan male neng ang kaham position no tongi mansiteng neng ang alaida ke tongi mansiteng khushi ke tongi mansiteng khas rangi tongi mansiteng abuni bagai se Jisu Kristo cross sakao ke beba rozui paibekha nai paibekha hallelujah oh hallelujah fadi palke sengkai tona hambai relaira ozora ka hamni bagai belai kuplung khlanya thangi dong kaitor sungno faidi kuplung englai nani bagai kaitor ya farna musung jakma rokno ya sakna ni bagai palke sengkai tona hambai relayan oh shaka thalari makara bosti ke riba shitiri mokora balara bakayara mosti ke I plead the blood of Christ Lord nini thui kathano nai tongai brokni sakwang sarsawi rulo
Tiyagulo nainai borong ni sakawo sarsawiru lo. Kaham keplai hamsa zaknang declare kayu Jesu Kristo ni keplai mungbai. Bemar kerikya, hamya kerikya, kesen kerikya, keplai simisi, kaham simisi, hamsa zak simisi. Oh rita kara molori bostiki. Ozora nini silo. Afa nini kog bay kuplong kaidi. Jeng keplai ke yapri shana mucugulo. Afa nini kogo te fola bay tidul zari sing yapri shama bay nini mung te bu kusuk ke lob zakshita. Ozora nini tani submit kailo. Bogra Jesu ni keplai mung bake. Amen. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh shakatalari makara bosti kiri. Naidi. Tamo huni bororongno sengka hangke. Tamo khlai haikaba boba hai nini tamo horokni sengke. Tamo answer phai borongni thaniyo tabu. Hari bosani bagui hini sao. Hari khnani bagui hini sao. Okay. Homnin kaise tension, homnin kaise cinta, homnin kaise kirimung sundrumung. Khna mase edang na jani. Ani busha mase edang na jani. Accident dang na jani. O bemar da phai na jani. Virus da kobol phai na jani. O mazu dong khang tur thai na jani. Anaba kebo horo sasung phai ke rada ratha na jani. Kirimung, homonino kirimung sundrumung khasrangi manya. Oh hallelujah. Naidi Kaitor nung kirithung abuni bagai o sengsara nono rohoriya. Nung sundrum masai matong thung abuni bagai Kaitor nono rohoriya. Nung tension ke matong thung abuni bagai Kaitor nono rohoriya. Nung enjoy klaitin, nung tong thok thung, nung khasrang thung abuni bagai si Kaitor nono rohoro. Jesu Kristo thimani already 2000 bishi lai thangka. Bini thimani shalottamong kha. Bemar kri khlai rajaka. It is finished ni sao paikha ni sao. Bemar kri kha. Tension finished ni saka. Kirimung finished ni saka. Bigra finished. Sumsok finished. Rok finished. Bemar finished. Virus finished. Thimung finished. Bebak finished khlai raka. Ab finished ngmani. Ab pair sugir mani 2000 bishi ngai thangka. Oh rata kara bolori posti kiri. Samung kaham nini bagai khalai mani. Asuk kaham. Asuk morok. Asuk nangkuk mani. Nini bagai Jesu Kristo khalai mani. 2000 bishi ngai thangka. Tabuk pano nung kiri jagi tongko haida. Tabuk pano nung sundru masai tongko haida. Tabuk pano nung belai kena wana jagi tongko haida. You are complete. Because of Jesus Christ. A complete nung saimen yang itong mani reason kaisano. Reason tamon ke soy Jesu Kristo nung bekabay po ito kalay manya. Bono subray hini goshui manya. That's the reason. Logi malik kre Jesu Kristo kre. Abuni bagasi kirimong nini thani payo. Sundrumong nini thani payo. Kebang ma wana mong nini thani payo. Masa emang nani kirizak mong nini thani payo. Kebang ma problem zengjal nini thani kesengi tong mani. Reason kaisano nung sakbay tang mano honi oseng saro himi tongo. Maya genang Kaitor nini bagay cubanay saro hormani. Nini bagay soy helper hormani a Kristo ni folano nung depend klaya. Hallelujah. Jesu Kristo nini bagi samong kaham klaimano nung bishas klaya. Abuni bagi nung sundro masay tongo kirui tongo. Tapok di nung je sengsara tongo o sengsara sanamnay abok Kaitor se. Nung je samong sawi tongo o samong no thairenay Kaitor se. Hallelujah. Nung je langma tini nai tongo o langma no narui tonnai ketang tonnai abo Kaitor se. Nung je nobar tini naui tongo a nobar renai Kaitor se. Je satung nung mani tongo a satung renai Kaitor se. Je watui nung mani tongo a watui renai Kaitor se. Tini segjora ketuya nung ketang Kaitor ni jari se tapok di nung. Hallelujah. Oh rata kara bosti kiri. Hallelujah.
bebak kaito ni zarise bebak kaito ni zarise o sungsar khasijak buya sungsajak buya kebo dagari botonya kebo sotoni botonya haipana kesawi tongo sabuni panabo sini keplai kaito ni pan. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang di tong thok di. Nini babu ani babu awa pan kreya. Belai pan ganang se. Belai kena malik se bo. Raja rokni se raja. Tui playazan soy molbrum ni kaitor se bo. Amen. Oh raba raba shikiteri no mokora bos dikit. Tong thok di khasrang di. जे पृथ्वी जे संसार खासियावैनो गोसावै दङ संसार जायगायावैनो गोसावै दङ अब काइटनि फानसै आनि खेत दङ आनि अभाब गरै साव आ खेताव थाङै जे नों माइसलै सारमानि आ माइसलै पेप्ला रनाय साबो आ माइसलै रनाय साबो आ खेतनो रनाय साबो आ माइनो पेप्ला रै तरनाय साबो आ माइ जे माइस्लान बिसिंगो माइरुम रनाय साबो काइटर से हालेलुया आबोनि बागिनो मुं साफानो क कतर साजाकनाय जिनि ग्रै ओ हालेलुया क कतर साजाकनाय मुं साफानो ग्रै बेबा काइटनि जारिसे आनि निनि हनै ग्रै बेबा काइटनि मांसे हालेलुया हाके मालिक जेफ्रु निनि लगी दङ जिसु जेफ्रु निनि लगी दङ नों साइमाननाय आफ्रु खातुमा जुदांनाय ब्ले कॉन्फिडेंट तंग थकमा आबो जुदांनाय इनसिक्योर अंजागै दंमानि वाना जागमानि सुंद्रम मासाय दंमानि किरुय दंमानि रिजन तामबा मालिक लगी ग्रै that's the reason नों इनसिक्योर फील खालाय दंमानि नों वाना जागै दंमानि खोनानि बागै वाना मानि मासा यांना बागै वाना मानि चाकरी करिङ वाना जागमानि जागा सम्पत्ति करिङ वाना जागमानि लामा अंखरके एक्सीडेंट ना बागै किरि जागमानि तिनि आमर ताङै फाय because you are insecure नों मालिक लगी दंमानो साइमान्या that's what you are insecure जेप्रो नों साइमानाय आनि जोबानाय सानि लगी दंगो काइटरसा आनि फाइसिं हनके साबानो केबेङै माननाय हनै जेफ्रो नों साइमाननाय आफ्रो निनि कॉन्फिडेंट जुदांनाय निनि याप्रि जुदांनाय निनि कक जुदांनाय निनि हिम्मानि जुदांनाय निनि लाइफस्टाइल जुदांनाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नाइदि मैथ्यू चैप्टर 6 verse ngage 19 sawo do not store up treasures here on earth okay tini bank rang kuplung khainani bagai okay suitcase bisingo rang tongmani treasure bisinga atamnai atonjagnai sunduk bisingo supunglainani सम्पत्ति bank balance gobang khlailainani borok balai kafra lai tonglayo tamong kake rang nango khni sao rang sarangya ni no yes nini bagai rang nango nanya hanmani ya mani paina bagai rang nango thanglai su khlanya bagai rang nango mungsasuk samung khlanya bagai rang nango nanya abo haya nango tomungo abo insecure place of gangke arang kosogoi thanglakda তিনি লাখ লাখ আজিলাयो borok rok হাজার হাজার আজিলাयो কোটি কোটি আজিলাयो bo jaga marohor accident khapu bemar manja khapu cancer manja khapu diabetes manja khapu heart failing khapu okay bemar najak thine marohor layo divorce ma jaga marohor layo okay samung kaham kebang ma buskango tongo saiman laya tamo pressure tamo diabetes tongo rang kerinya haipono sawi manya hozo munya nini bohogo reason tamo malik logi krui nung insecure nini thani tongphan se nung sai manya nini thani tongphan se nung sbai manya
tongmani ba abono boroma sabai bemar naijakna bagai hamya naijakna bagai okay bipot ni bagai borok tam bagai khati lake bipot ni bagai ni sa bipot apot ni bagai Kaitor nono hamari khlaimani ba bipot ni bagai deba salbrum tong thogai ma tong thang aboni bagai adiba aboni bagai no srai srai di tomono nang sangsara khati ui tongo sangsara ganang ngnam musungui tongo belai position kaham no mannam musungui tongo nang saimandi o sangsara shinjo tongo o sangsara kurma tongo o sangsara shikok tongo Nini সম্পত্তি সিকিউরিয়া okay শয়তানি নাহার মুংতামো খকনানি বথারনানি সকমরনানি okay তিনি বড় আজি ওয়াজি মালে হাইপার নাই নাই দি বিথি পজা পজা তৈলাইজা এনজয় হিনি কসে করে এই ককটা সারি দাও বখরি মিমান প্রেসার বাড়ি তো হনি যাও এই সুগার বাড়ি তো ককটা সারি দাও homonino problem by mang kuplong bemar by mang kuplong tension by mang kuplong relax man ab kusekrai shanti man ab kusekrai khushi man ab kusekrai tong thokma man ab kusekrai khaksang man ab kusekrai hake sangsaro je nang aji tongmani abo bebak kemanai jat mang khogui manai jat shekpro itlangi manai jat abono tui nang asik important tangjak di ang nanya ni saya nango but nang secure place of sok paina nango nini sampoti secure ke tongna bagai soi nang mao nang use khlai mana ni bagai soi kaham ke ya prishana ni bagai logi malik nango a malik te ke boy abo Jesus Christ se amen aboni bagai no verse 20 ka sawo Matthew chapter 6 verse 20 store your treasure in heaven where the moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal himself. Wherever your treasure is, there's the desire of your heart will also himself. Hallelujah. Nang khatina musung ke sokna hau khati di himself. Tangi male je jaga sampoti tongo, je jaga don tongo, arono mokol borok kai horo. Aro la kaisa manai pu monthly ngake ke khabrong mi thamu okay oro phaidi 5 minute ni bagai ba oro phaidi tini oro se nini lap tongo nang aji manai ngake borok kaitor borok girja borok bible study guli marok ni borok yakari thangi manu orang ni bagai tangle je jaga sampoti tongo aro no borok ni bokha abo ihi hini manya joto borok no same je jaga sampoti tongo arono borok ni bokha tabuk sengmung ko obose nini sampoti bobo ningba rang no do sampoti engjagui tong ningba o jaga no do sampoti engjagui tong ningba kwbang ma je company kwbang ma je tamnai ajimani lama abono da nini sampoti engjagui tong haikaba o sungsana snamnai nono ana kathang tonnai Kaitor no sampoti engjak Jesus Christ no sampoti engjak na o snamjak mane rang o snamjak ha o snamjak jaga o snamjak bopang wafang bagan abono da nang ba sampoti engjak na snamnai sa Jesus Christ abono da nang sampoti engjak nini thani se tabuk sangmo phiaba je jaga sampoti tong arono borok ni bokha nang tomono sungsano sampoti engjagui tongke nini bokha ayang nai tomono nini sampoti Jesus Christ ni nang saiman nai after Jesus ni phasing nini bokha englai hallelujah praise the Lord tomung no nang rang no sampoti engjagongke rang phasing nang thangnai jaga no sampoti engjagke nang jaga phasing thangnai tomungno mungsasuk bagan ba mungsasuk position nang sampoti engjagongke ayang phasing nang ya prisanai phiaba jefru nang Jesus Christ nini sampoti ni saimanai afro nang Jesus mang kesengi tongnai Jesus mang nang asanai Jesus nang himnai Jesus bai mang nang kuplongnai bini kok bai mang nang kuplongnai tangi hirmale our endless treasure chini apai playa sampoti abo Jesus Christ se rangya jagaya baganya position ya Jesus Christ se sini molbrum ni sampoti
पाया जा सम्पत्ति तंफ्लाइनाय जा सम्पत्ति आ सम्पत्ति abo sinjobo khunti phai manya koruma bo khunti phai manya shikok bo khogui manya abo sorbo khi thanya okay abo tongphai nei ja praise the lord nini সম্পত্তি bobo nini treasure nini don bobo nang saimandi abo jisu christ se hallelujah praise the lord khoroksa borok khetowoke rangola phobjak mankha ni sao so botamo khlaika arangola no nanani bagui bini kesam সম্পত্তি no phalei kabo khani sao te aje rangola ganang hano paina khani sao ha praise the lord nang bahaino tomungno pai phlaya za rangola pai phlaya za সম্পত্তি jepro nang jisu christ no honi saimanai aproni kesam nang yakari kai phainai soi pai phlaya za molbroni সম্পত্তি jisu christ no nang kei yasagi nanai tangmala obono kefan khogi nei manya praise the lord hallelujah aboni bagi khas rangni khatong thokdi bkhabai ke jisu christ no poito khlaidi bkhabai ke jisu christ no poito khlaine ro kaitoni mokolok kaham ango romans chapter 10 verse 10 o sejak tongo bkhabai ke poito khlaike kaitoni mokolok kaham ango tamono nang bkhabai poito khlainai o jisu christ nini bagai bigrangi asai phaikya bkhabai poito khlaidi nini bagai bahan sakak zaka bkhabai poito khlaidi nini bagai lasi mungru zaka bkhabai poito khlaidi nini bagai dagai thaike shiko khaike kroso kanta buzaka abono poito khlaidi bini thei kosok mane bai nini somsok nakar zaka abono poito khlaidi bo kthino meseni kathangi basamani bai nini ani bagai mathangjak mung lama sok paikya poito khlaidi tomono bkhabai poito khlai manka hangke omorongno nang tomono soi soino poito khlaio hangke sasidi bukhokbai o jisu nangani subrai o jisu nangani subrai sasidi nini bukhokbai hallelujah praise the lord bkhabai poito khlai kaitini mokolok kahamongo bukhokbai ke subrai hini gosiui mathang jago hallelujah bkhabai ke jisu nini bagai samong kaham khlai mano poito khlaidi tei poito khlaio bishas khlaio hangke ba o bukhokbai gosisidi sasidi jisu nangani subrai poito khlai kaitini mokolok kahamongo bukhokbai subrai hini gosiui mathang jak mongo sokpaio amen hallelujah tini সম্পত্তি jisu christ se bono subrai hini gosima baino molbrumni langma mano age bono logi tone yapri sema bai tamu nini langma koplongno nang saimandi ha hallelujah praise the lord thaising sarigo khoroksa bukhok kol khai horo okay tamo bin khunju belai khnayangi tongkhani sa hallelujah piaba jepur bono kaituni kok kathang kok jisu christ bini bagai samong kaham khlaimani kokno bono sai khnarka te jisu christ mongma declare khlaika ham kahnai logi ne saka da khnaka ani bosau khnaka okay khunju muthub jagi tongmani dono gui tongmani but bataw saka khnaka ani bukuni kogya bini bukukti ongkorka khnaka ne hamka o khnaka nadi bushik powerful kaitoni kokno khunju kai khana mani bai bkhabai ke bishas khlaimani bai jisu christ samung kaham khlaimano a khunju muthub jagi tongmase glang sakaphyok jagi thangpayo hallelujah praise the lord tangi mala already sajak tongo bukhukbai ke subrai hini gosima baino yes bukhukbai ke subrai hini gosima bai mathangjago ake gosima bai se mathangjago hongke hamka hini hinma bai khunju khnaya hamglak diba mokol nugya nuglak diba kolom seraglak diba kobangma hamya hamai thanglak diba virus kutulglak diba kobangma rog bethe bomung kobangma sungsaro tongmani ar roktai nin thani kaplaing phai mandiya because nang jisu no subrai hini gosika nini langma ni malik jisu christ angmani bagai amen oh hallelujah praise the lord amuni bagai no sawo matthew chapter 6 verse 34 tam sajaga do not worry about tomorrow don't worry about tomorrow khanani bagai ta wanadi nono ragdama khlaini sawi tongo tawana de khnani bagai tini kai to nono rekha ozora nono rekha enjoy khlaidi kai to hambai redi
어저라 땀박이 이르너너 바이블 스타디 클라냐니 바기 비니 꼭로 서릉나니 바기 서릉디 까이토나 한바이르디 마이사위 동그레 능 한바이르디 까이토나 오버 마이사라니 바기 까이토너너 저라르카 마이사디 땀 클라니 바기 와나 자기 동바는 바이블 스타디 클라냐니 저라르카 바이블 스타디 클라이디 오피셔 탕나니 저라르카 오피셔 사몽 클라이디 스쿨로 탕나니 저라르카 스쿨로 탕니 까함크 뽀리디 비즈니스 클라냐니 저라르카 비즈니스 클라이디 까이토나 한바이르디 땀니 바기 능 카나니 바기 와나 작바 능 와나 마니 바이 카나 까함먹나이 하이다 능 거방 와나 칸께 니니 오모르테보 콜록나이 하이다 니니 사몽사나이 하이다 사보너 카나까 와나 마바이 사몽사오 와나 마바이 까함먹어 허나이 사보너 카나까 또똥 코락스스 와나 마바이 삭세스 응카나이 노 와나 마니 바이 텐션 나 마니 바이 기리 마니 바이 순드로 마사 마니 바이 केबोनी थानिउ सल्युशन करै जिसु ख्रिस्टनो मालिक खलायै जिसु नों आनि लगी तंगो आबुनि बागै काहाम सिमिसि अंगो नों सानि बिसिङो हंके आं जे सामंगो याग्रो आबोनो हामारि आं जे लामाति हिमो आरोनो प्रोटेक्शन तंगो आं जे गोशिवो आबोनो अंगो जेफोर बाय फेथ जेफोर नों अबाहाके याप्रिशनाय आरोसे हामारि तंगो आरोसे काहाम तंगो आरोसे सलाइजाक मुं तंगो हालेलुया निनि वाना मानि बाय मुंसा kaham neng manani kरै wana mungo mungsa kरै kiri mungo mungsa kरै sundro mungo mungsa pan kरै faith poitu biswasose hamari tongo arose slaijak mung tongo oh hallelujah oh shakatalari makara bosti kiri mane yatong mungsa se sini kaitor sono kibia yakariya abur bagin sao khnani bagi tawanadi khnani bagi tawanadi Hallelujah. Praise the Lord. Naidi Sungyang tola phasing like tam no for tomorrow will bring its own worries nisa today's trouble is enough for today nisa tini abo tini ni bagi khrani khanang nai khrani bagi extra tension extra cinta nang klanyata thangdi tini ni bagi okay kaito no tam bagi ro tini ni sa tong tok nani enjoy 클라이니 제 사몽이야 파라 사몽노 클라이 제 사몽마나 사몽노 사디 아멘 할렐루야 praise the lord 나이디 금가 버럭 따무이 탕때 가이사 안투 티니 오사야 클라이 킵자카 그나 앙바 라시마 싱사 어등 너자니 또무노 사야나 버럭 사이만 깡게 따몽 너자니 오케이 또무노 능 미스테이크 파는 응카 니니 라이포 롬디 티니 능 미스테이크 응이 탕카 능 레피스 파는카 borok thanai panang ithangka ganja phalnai panangka ba mungsa sek samung sitra pan nini bising de khlaijaka okay abo loko acceptable ya loko kaham yabo aba hai samung point nang khlai pan khibi kana borok ba ngai mano khlai pan mano mistake khlai aba hai ke khoroksa kri borok tongo romdi nini bising de mistake ngai thangka okay abo wana wi tongma bai solution phayable okay nang cinta khlai wana woi sundro kiri tongma bai solution phaya tamo nini bagai kaitor tam promise rakha tamo saka nanga bro saimana nangai okay Hebrew chapter 10 verse 17 no tam sujak tong parisang nai layana Hebrew chapter 10 verse 17 Hebrew chapter 10 verse 17 no tam suijak tong I will never again remember their deeds or their sins and lawless deeds ni so ang tam sa I will never again remember ang te muito khulia borong ni sumsok no borong ni saya khlai mano ni so yes nini ani kok sawi tongo nung tomung no gobang no sumsok khlai kya kokre nung slaijak na bagi ready ble nung kahamo himna bagi ready ble saiman di kaitor tei muito khlailia asaya na botei muito khlaya nung mo muito khlai bukha dukhota nangdi o khlaita sajak di saksang na mazrata berdi Kaitor Babu Kaham tam sawi tong I will never again remember ni so te muito khulia ang pokha nung mo pok sidi
Kaham yapri shesil. Hallelujah. Laini sengsara boroni intention tamo. Korak sesek saya klaikan ke mazra renani. Korak sesek saya klaikan ke buthar nani. Korak sesek saya klaikan bunani. Korak sesek saya klaikan lasima singsa klainani. Abo ke sengsari intention. Waishapano nijini pasing yashi shuri na ya. Abu ni bagani same Bible of obahin incident ka. Korak sa berai prostitute besha tongnai. Tomung shitra tongi tongpuru manjaka. Holong kitari bethanani bagai religious leader ro. Dormo klainai leader ro. Riprig laika holong kitari bethari sinai. Holong kitari dongsok klai sinai. Bono sokmori kip sinai. Oba ke abrai tomung shitra tongi manjaklai abrnya riprig laika holong bai kitari bethanani bagai. Okay. Azorawo Jishu Kristo bo khobjaka. Te holong kitari bethanani salai sikang Jishu Kristo no salakya hodakra sini kerongo oba ke seijak tongo oba hai tomung shitra tongnai brirok no holong kitari bethar dihne borok kethang tongnani jogya. Okay. Jishu kok salia nelar ke a hasing sa jagawo holong tongo dulsawo haino rigi tongkhani sa. Dewisha salakya awahai tomung shitra tongai brai awahai besha tomung tongai prostitute tongai bono bethari kibla sinai holong bai kitari Jishu mungsa salia haina hai ti kaisa holong sakawri gi tongkha tangi hinmale o je bororo je kerong ni kok sai tong je ain ni kok sai tong a ain ni malik sabo Jishu Kristo ain saburu ba kerong dosta ain saburu kaitonu ru. Okay. ঠিক আছে Jishu Kristo bormo saka ঠিক আছে ting tong 너로니 꼭 오케이 아우 버리 그냥이 죽고 너무나 아사이 프로니시미 와이 샤파는 능 숨속 클라야고 함께 아사이 프로니시 와이 샤파는 능 사야 클라야고 함께 버리냐 따복노 홀랑 기다리 못하디 타니 못하디 엘라오 클라이르가 지수 크리스토 능 와이 샤파는 너무나 사야 클라야고 함께 못하디 버리냐 타니 홀랑 기다리 못하디 어크라니 시미생의 구수저라 거럭사파나 아라 바사이 똥는 죽고 엉리야 저토는 홀ong 야카를 기필리 마탕바이카 비아바 사보 똥아로 지수 크리스토 시미세 홀ong 키타리 부타르나니 바게 죽고 사보 지수 크리스토 하이파노 함작 티리오 베라이 그낭 아부니 바게 홀ong 키타리 부타르리야 따무 사카 브레뇨 우멘 무리마 탕릭 go sin no more 당시디 숨속 딱 클라이 피시디 어떠뭉 시드라우 능딱 그성 피시디 능 나가자카 탕리 하하 praise the Lord 지수 그리스도 떠문니니 비신거 함께 함작 티니오스는 그냥 응나이 지수 그리스도 떠문니니 비신거 함께 함작 티니오스는 그냥 응나이 아 버럭 사야 뜻의 숨속 클라이까 능사오이 시뜻의 떠먹는 번호 헐렁 기다리 버타로 함께 번호 마즈라로 함께 번호 능 파시로 함께 번호 보이 버타로 함께 아 버럭을 시야 뜻의 사야 클라이까나 능 시뜻의 떠먹는 버타로 함께 능 버석 숨속 클라이만이 클라이 능 따복 사이만디 아? 능 버석 숨속 클라이만이 클능 사이만디 Yes, a borok tomung sitra tongo, ao draksawo, ao samung sitra klaike, ao kebang mahamya klaike, tigno tongo, bebagno tigno tongo, borokno senamnai neng diba. Borokno senamnai neng da. Senamnai kaito tongle, tomono saya klaike mantai borunai te bono. Nini ani daito diba bo. Kaito nono borok butana da pereng. Kaito sengno naslai bulai lain da pereng. Hamzangna se pereng ble. 타스게 봉사를 하게 때 야사이 야파르르 디니 샤블레 니니 아니 다이토 함작나니 세 떠모노 사야 클라요카 사야네 만타 카이토르 보노르 나이 아부 능 버커럭 미힌나 나냐 아부 능 헤덱 나나 나냐 마릭니 클라이테 마릭노 클라이네르디 능 서남작 능 니니 디우티노 사이만디 능 마릭야 앙 마릭야 마릭 카이토르세 카이토르 미니 클라이테 클라이네르디 버럭 벨라이처너 인트레스 낭작 라이티루 saya kaya bertadik pasir dik pa tam neng borok kunida
borok buthanai den nang tambagi borok buthar tinio support khlai tong nang khorok sosana haimya khlai tin nang tangi support khlai tong aw a borok to saya khlai ke thingno tongo nangle tangi bono buthar di hnei saya khlanya musungba te khorok sana jealousy to gi phasi ri rui nangle tangi saya khlanya musung phiba a borok to bini saya na bo khlai ke nang se tangi a borok no phasi ri di hnei sawoi a borok na haimya khlai ni sawoi a hamya wa haino hainang sogoi asaya no nang khlanya musungba bini man thaibo man sitengta nang kahamba kahamo pasa sidi tangai bono buthar di ni support khlai ba buthar thini usubawoi a sumsokna nangni ni saka rujuna musungba a hamya na nangni ni saka rujuna musungba kaita no oboda phrang saiman di kahamke buzi di kahamke haino blindly sosma thubu ya prita sedi okay kun saiman ya haino dik dik ya prita sedi bunyo serengai buzi di saiman di afrun ya pri sedi sengsara kebang ma samung samung sitara khlainyai tongo kebang ma hamya khlainyai tongo nini ani daito a hamya rano sasti rena niya nini ani daito tamo Kaitor bini hamzak bung bini songdari sajla Jishu Kristo nini ani langmau rohorka abo a hamzak bung sokpai mambai a genang a hamzak tiniu genang Jishu Kristo bo nini ani langmau sokpai keba seng hamzak tiniu se genang layane soba lai tiniu se genang layane naiko lai tiniu se genang layane khoroksa yag romi him lai tini genang layane khoroksa domsa lai tiniu se genang layane khoroksa kha basar lai tiniu encourage khlai lai tiniu se genang layane ke khoroksana hamya sawoi ke khoroksana buthar dini sawoi ke khoroksani bagai sukli kok sawoi ke khoroksani bagai okay hamya salai kaham phunungna ta thangni nang borok kaham rok kun din te khoroksani bagai hamya saya kaham bo kaham no sawo nang kaham hanggang ke te khoroksani bagai te nang hamya sanata thangni tangi male nang kaham hallelujah praise the lord akaham nang ang azimania baithang Jishu Kristo tansa ang paye borok ketal engai seng manmani se Kristo bai tansangi manmani se 2 Corinthians 5:17 yes 2 Corinthians 5 ni 17 okong sawo khoroksas Kristo bai gerengke tansa engke borok ketal engo ni sawo nang ang sawo bai tansang katabok Jishu Kristo bai sawo bai gereng paika Jishu Kristo bai nang tabuk tamongka borok ketal a borok kesam tomungo se te khoroksan bagai naslero a kesam tomungo se te khoroksan buthana musung jago nang tabu Kristo bai thansangi borok ketalangkha nini thani a buthana musung ma nasle ma joli ma abutei tongi musanglia nang ketal si tabu amen saimandi sarai yangdi hallelujah nijini sinimung niji saimanyani bagai Jishu Kristo yes sini subrai Jishu Kristo tamu khlaikya abono serai engnyani bagai gobangma borok tamungui tong lama sayaw himui tong layu khanani bagai wana jagi tong layu masa yangnana wana jagi tong layu samung sayangnani kiri jagi tong layu nini logio malik tongo malik je jaga tongo samung mas masanai kaham simisi kuplung keplai simisi kuplung protection simisi kuplung hamsajak simisi kuplung hamjak thinu se ganang khairok thinu se ganang amen oh hallelujah oh rata khara boste kede pariseng sarapsa Kaitor zora na layan pari Kaitor no seng hambai layan nini bokhrogo yagradi te shadi hambai Kaitor ngana hamjak mani bagai ngana khibia ngana yakari ang nini si Kaitor ngana sika hamjak nini songdari sajla jishonor uyana hamari klaikya o subra jishu nang kok namari bani kaha mungkha ang bekhabai poito klayo Jishu nungnani subrai sadi Jishu nungnani subrai nono bekhabai poito klai mani bai ang kaham mungkha nono subrai hini gosimo bai ang mothang jaka thimung ani bagai kerekha kirimung ani bagai kerekha sundromung ani bagai kerekha kaham simisi kuplung engkani san ang kesamli ang ketal sini sadi amen hallelujah praise the Lord oh shaka thalari makaira bostiki I plead the blood of Christ Lord oh surai nin thik thana ang je knai tonai rong saka sar sawirulo tebo kaham tebo keplai ham sajak nang tebo kuplong khlai resi brong langmo hallelujah brong yapri phan ganang yapri selo brong yakong yak buko belai hamari selo je jaga yakong reinai arona hamari je jaga yag reinai arona hamari
je bokuk ti ongkhonai akok abono ungsinai no. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Buzuwe tong mani tong mungsasuk. Nung tomon mungsasuk saya khlai kang ka saiman sidi. Kaitor te muito khlai lia. Kaitor se muito khlai lia hangke abono te wan sugi nung mo tension tang sidi. Tawana sidi. Je malik se sawo te muito khlai lia. Nung abono muito khlai ni sabo ba. Ha? Sabo. Muito ta khlai sidi tai. Ok khlai ta salak sidi tai. Ta sondro sidi tai nung ta kiri sidi tai. Nung soy malik ganang se. Malik nini logi tongo. Amen. Amen. O bukuk bai sasidi. Abo nung sinai tabo. Rong no baital bai terke. Zepre nung sogoi telang nai. Tangna musung ma jaga nung tangi man nai. Sasidi nini bukuk bai. Rong ni bagai baital. Nini bagai ke ob bukuk. Ob bukuk bai sadi. Ang kaham se. Kethar se. Hamsa jak se. Mazra krei se. Business o kaitor bo nini se. Nung se malik oro hongke oro hamari simisi tongo. O business sa saka. Shadi. Chakri o nini se kaitor. O chakri promotion nai nung se. O chakri o rest nai. Hamari khlai nai. Samung sar nai. Suba nai phering nai nung se. Shadi. Hallelujah. Praise the Lord. Nini nukong na yapadi kaitor tane. Kaitor o nukong nini se ni sadi. Hallelujah. Nini cerai rok no yapadi o kaitor ani je cerai rok o nini si ani slai pon nang kebang hamza guni sadi. Nini logi song nini celano yapadi. Nini logi song nini beri no yapadi. Kaitor tane submit kai. Hamzak mongote bo kebang nai. Kethalai mongote bo kebang nai. Oh hallelujah. Praise the Lord. Kaitor belai kaham. Mini khairok ma hamzak ma pai flya. Te a hamyau kesengi nang tona tanai sidi. A sitrawo nang kesengi tona tanai sidi. Abu nini bagilia kaitor kerei khlai reka bono. Remove khlai reka. Nona kahamo toni re phaika. Wag ni character tang siritai. Tu kurei musura se kaham position tu phaika. Haina hai wag harpego thangai tukui mani hai. Nang ba haina hai o sangsani a hamyau kesengna ta thangpi sidi. Sei hozo munyangai kepai re mani. A kepatui nang kepatui sapiru. Nang ba aba hai tang sidi. Hamyahni nang oleh tiklai rohkan ni naroni. Hamyahni oleh nang yakari kai phaikya. Nang hain hai arata thang sidi a harpego. A kepatin ta sapi sidi. Soi kaitor ni kok sidi ni langma koplong klai di. Kaitor ni kok khenamang poito koplong ongo. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Phadi kaitor ni kok mang se sung koplong klai lai siwan. Kaitor ni kok mang se sin langma sung koplong klai lai siwan. Tebo dynamic kaya prisha lai siwan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Naidi freedom soi phiok zakmung. Freedom hai ka soi phiok zakmung. Abo kaitor simisi. Abo Jisu Kristo to simisi. Sengsani freedom ara tamutong. Mung simisi freedom but actual freedom kre. Nang nai di borok sadin country o tongo sadin deso tongo hunpano. Takpone freedom kese kre. Takpone kiri laijak sondro laijak. Freedom li nogni ongkhori manya. Freedom ke samung khlai manya. Okay. Tangai abo just name. Yes, koekta jaga fulfilling o. But bebagon no freedom dia. But kaitoro je freedom manmani obongka soisoi phiok jakmung. Bemani hoite no phioka. Thimungni haite no phioka. Okay. Gobangma sitra hamyani yakni no phioka. Te kaham nang ni langma kuplong khlai reka. Hamsa jakno ni langma kuplong khlai reka. Mol brum ni langma ni langma kuplong khlai reka. Oh hallelujah. Praise the Lord. Oh shakathala rima kayara posti kiri. Fani sing elambak nai lene. Tibo kaitoro kuplong englayane. Praise the Lord. Hake je jaga treasure, je jaga sampoti aro no borok ni bokha. Nini sampoti no nang sinai sidi a sampoti sabo Jisu Kristo. Clear ngdi. Tangamla Ephesians sing nugo. The endless treasure available in Christ ni sawo. Mol brumni pai playazat sampoti abo borok male Jisu Kristo wo. Ke nini sampoti bobo Jisu Kristo.
Nini সম্পত্তি nang rubber bagano 응자고 honke paikha nang arano kemaka. Nini সম্পত্তি nang rangno 응자고 honke nang lama koroi tongka. Nini সম্পত্তি nang zagana 응자gi tongke nang lama koroi tongka. But nini সম্পত্তি nang jepro saimana abo Jisu Kristo se henai afro se nini langma selai jakmung sopai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, shakatalari makara bosti kiri. Saimandi nini সম্পত্তি abo Jisu Kristo se aboro kebo kogi nanani pan krei. সম্পত্তি jepro Jisu Kristo afro tamo bebak alaida simisi. Ya fango John 1:1 sengnogo tamne sijaga jagawo. John chapter 1 verse 1. Seng Genesis nogo Kaitor bukhok baikya sengsana sanamka bopang wafang mal mata bebagno bini bukhukti ongkhormani kok baikya sanamka hanisau. Hake a kogno no seng clear khno kabo sabo malabo Jisu Kristo se. In the beginning the word already existed hanisau. The word was with God and the word was God. Ya phango kok tong hanisau a kok no Kaitor hanisau. Hallelujah. Jis Kaitor bokukti je ongkhormani kok abono Kaitor sabo Jisu Kristo. A kok mang ngi phaikani sao John chapter 1 verse 14. So the word become human. Haha. A kok sabo Jisu Kristo. A kok taboro nini bisingo. Hak nini bokukti je ongkhormani kok tamo hamari si. 거락사스는 너콩은 visit 클라요. 능 사오제 지수 크리스토 몽바이 언노콩 함서작세. 안노콩 함서작. 언노콩이 바가 때 비알 그렇게 하는 사이까보 가블레 때 비알 능리 안노콩고. 할렐루야. 땅원 어꼭 베라이 스페셜. 아꼭 야 방어 똥머니 까이들 바이. 아야 방어 똥나이 꼭 망응의 어승사를 파이야. 부사응의 버럭응의 어승사를 파이야. 아버 지수 크리스토. 지수 크리스토는 따보 버럭 니니 아닌 비신거. 할렐루야. 하게 능 부스그 스페셜. 능 부스그저라 까함. 능 부스그저라 하마리 그낭. 능 부스그저라 판 그낭. 능 부스그저라 머럭. 능 따북 사이만 시디. 할렐루야. Praise the Lord. Kaitor kaham. Bini khairokma hamzakma paiflaya. Amen. Mana tong mungsa segnoro. Okogrokno te khoroksana khnanan shep khlairadi. Share khlai je mansa. Nang ang Kaitor phai salai jakha. Nang ang Jisu Kristo na mani molbrum ni langma manka. Nini ani takuk bukuk borok bo Jisu no manna nango. Borok bo Jisu no sinina nango. Borok bo Jisu no poito khlanya nango. Borok bo Jisu no subrahini gosina nango. Borok bo mutangjak mung sokpanya nango. Nang ang tomun borok no tuniriya hangke okothoma kahamno borok bahke khnanai ba. Yes, kamu borok nasle jaknai nono saya hnai. No problem. Kubui belai ketangkok. Bo sajaga tong bini bepa. Ba nini ani duty tamo tuniri nyani. Hallelujah. Farizia mansak sing share khalai relayar. He khna siteng. Sini takuk buku rokbo. Selaijak siteng borok bo. Mutangjak mung sopa siteng borok bo. Hake Kaitor mung tebuk kusuk lobjak siteng. Yes, tini neng ketang tong ni takuk buku belai. Thega mane kerja. Angke thenya selai sikang Jisu no yasagri diman ka hangke. Theman yaglobo takuk buku hisabe seng malai nai. Mol brom ni bagi Jisu Kristo wo Kaitor. Hake takuk buku neng je hamzak mani takuk buku. Tini je malai tong mani takuk buku. Obo serap sakena kemai thanya zat. Mol brom ni bagina takuk buku ngai zat. Mol brom ni bagina malai lai tongi manai zat. Mol brom ni bagina hamzak lai tongi manai zat. Abu ni bagina phari Jisu Kristo no yapare relai siwana. Okothoma kahno yapare relai siwana. Hake borok bahaino selaijak siteng. Borok bahaino mutangjak mung sakpai siteng. Hake mol brom ni bagino seng Kaitoro malai manai zat. Hamzak hongke kothoma kahno sipirdi. Rang neng tomono tuniri ke pai thang pai nai. Zaga tomono bagi rike abu bo kamai thang pai nai. Okay. Rubber bagan bagir ka pai thang nai abu bo. Rangsak bagir ka pai thang nai abu. Mairum keji gaisari ka pai thang nai. But Jisu tomono tuniri mani khangke bini langma mol brum ni bagi selaijak mung sok pai nai. Mol brum ni bagi mutangjak mung sok pai nai. Mol brum ni bagi sampoti sok pai nai. Mol brum ni bagi gnang bin thani sok pai nai. Mol brum ni bagi khushi bini thani sok pai nai. Neng tomung no bini langma Jisu tuniri ke.
संसारनि मुंसासों माने नों हामजागै तुनि माने आबो पाइथां पाइनाय आबोनि माने ता तुनि दिनि सामानिया संसारनि माने खनिबो सोंरलायनाय जागा रलायनाय रां रलायनाय सामुं बागलायनाय हामजागलायनाय आबो थिगनो तंगो नों सामुं सरै मानो हुनके नों रां सरै मानो हुनके नों जागा से बागेरि मानो हुनके नों हामजागै आ हामजागनो संसारनि माने बायसो नों फुनगै तंगो हुनके सय हामजागमुं सय ओरिजिनल हामजागमुं अ जिसु ख्रिस्टनो नों तमुनो तुनि रिखांके बबुसुकसे बेनिफिट न बबुसुकसे हामारि न बबुसुकसे हामसाजाक न फाइदि अकथमा कहनो जों तुनि रिलायसिवानो जिसुनो सबो खाबै पयतो ख्लायनो नांगौ फाइदि जों बनो साइलायसिवानो फाइदि जिसुनो सुब्रायहैनाय गसिके जों थांजागौ अकंनो जों साइलायसिवानो गसिना गसिया बिनि बेपार सानानै तो निनि आनिब्ले फाइदि जों साइलायसिवानो एमेन हालेलुया kasrang zagda tongthok zagda hage sing nukha belai khana serai serai je jaga সম্পত্তি tongo arono borokni bokha phadi সম্পত্তি jisu christ suba orono sing tonglayane sin bokha bosung oron tolayane amen hallelujah amon bangi tam sanaidi that is why I tell you not to worry about everyday life whether you have enough food or drink or enough clothes to wear. It's isn't life more than food, okay, and your body more than clothing nisau, okay. Salbrum ni sani bagi sengtai wana thai keri kya, mai keri panang situng bohogo wana thai keri, risum keri panang thang nini, bunyi hai luxurious as risum, okay. Normally ang t-shirt no sumuitong doesn't matter ang dress na sum matter klaya. Ang tam dress sumitong abo matter klaya ani bisungo jisu tongo obose ani kom obose ani tongthok ba obose ani fun obose ani excitement okay mai bohogo kri nogo mairum kri ni wana nani ya okay risum kaham kri ni abuni bagi wana nani ya nini risum ni slai nini langma kaitor mani langma torku ya diba Nini samung ni selai Kaitor mani langma torku ya diba. Langma tongma bagai se sable. Langma ketang bagai se risumle. O langma sekere ke tamno sanai ne. Bahai ke sanai. Ha o besak sekere. O langma ongkori tangpai kian ka o besak keting ke tamno sumnai ne. Abuni bagi no o ri ni selai. O samung ni selai. Kaitor mani langma bo torku gu. Kaitor mani langma bufro khushi eng bufro tebo promotion eng tebo amolbro ne khushi eng male jefro jisu christo kuplongo jefro jisu christo ni kok kuplongo jefro pholabai tidul jago christo ni pholabai yapri seo afron tebo kahamungo abon baga osamung ni slai ori ni slai sengsani sampoti ni slai sengsani jaga jami ni slai sengsani bagan ni slai kaito ni kok abon nini bagi important ko abono nang nang sugo amen jisu christ no nang nang sugo abo omo nango jotono sao tinini sing jotono sala kya nanya nya nango omo bo nango obo bo nango omo samung teri obuni slai o bisingo kaito dair mani langma obo nang sugo obo krei dunia krei langma tongo samung bo saimano ribo sumimano hake ri ni slai samung ni slai o bisingo kaitor je langma dawire mani ak phola abo nangkugo chini bagai abo important cook hake important cook ni bagai no puila ya prishana nangya diba gethang tongkhesible hallelujah gethang tongkhese sanani gethang tongkhese sumnani haka gethang tonde mani kaitor ab phola mani abo ni bagai wan suknani nangku ya diba puila gethang tongflainai haikaba aje kaitor langmar mani aje fola abo bufru molbru ni langmangnai bufru gethang kemang tongi manai hinmale jefru jisu christo bai krengnai yes salsa sengjotono busakma maya karnai but bisingo je kaitor langma dairo mani fola mani oboko thiyajat jisunu yasak jak hangkeba molbru ni bagi kaitor bai tonginai jisunu yasak jak hangkeba molbru ni bagi tektoma tonginai hakin neng 80 বছরনি tongthokmungni bagui 80 বছরনি obosakni khushini bagui 50 বছরনি obosakni khushini bagui kaitor mani langma abon nang tomno jotno khlaya hanke okay kaito
Remani molbrumni langma Jishu Christano nang yasagya hanke. 80 বছর বয়সে পোস্ট পাইখা বা তমুনো ছয় কাইতর মানে লামা যিশু খ্রিস্ট নং ইয়াসা কানকে 80 বছর হব খুশি 80 বছর লাই যে মলব্রুনি লাংমা আরব খুশি খুশি বাই খুশি তং থং বাই তং থং মুং সিমিসি কুপলং ওংনাই হাকিন নং অ 50 বছরনি এনজয়মেন্ট ন তরজা কুগো অ 50 বছরনি অ 60 বছরনি খুশি ন তরজা কুগো আवन বাগে যিশু খ্রিস্ট ন রিজেক্ট খালাই হংকে ওকে 50 বছর খুশি ইংদি te baki lek habaya zat langma aro ke okhushi tekto aro nangma tongi ne tangal choice nang su choose khlaible kaito to already nono reja obong kham thangjak mung lama Jesu Christ ong kham thangjak mung lama o lama phaidi hakin nang kaitor maligya pharmani lama himna musungjakya okay o sanamjak sungsani lama snang himna musungjago hindi no problem keb kasuya okay keb nono kasuya thangdi nang je musungman jagana thangdi phiaba kubui kokhe obose kaitor musungmani lama Jesu Christ nang himka angkeba molbrumni tongthokmung molbrumni alaida molbrumni langma molbrumni khushi molbrumni enjoyment nang tamuno sangsani lama hina musungki himdi phiaba above 30 40 50 60 okay 40 50 60 70 80 asik jorona bo but kaitoro je manmani langma abo 80 jorabo tongnai 50 jorabo tongnai osung jorabo tongnai tei molbrumni bagi bo ongnai hake double benefit bobo Jisho ya prishemani okay age as srapchani benefit bobo sungsara ya prishemani okay hallelujah praise the Lord khaklai nor buji tongo abuni bagi tamsa can all your worries at a single moment to your life ni sao nang tomuno wana wo hungke okay wana wo singsar phasing ya prisho hungke abai nini salsa jora ed dang na ba hakawa abai salsa ni langma umor da lok no ba no abai ta wana di jisho ya prishe di bukhabai bona poito khlaidi bukhuk bai shadi jishu nangani subrai enough hallelujah hake tangi wana nani sing wana thai kri tong thok nani si tabu khushi nani si tabu amen hallelujah khaklai norok manai tongo bujiwi tongo te khasarangai tongo theimung nini bagai krikha bemar nini bagai krikha obono nang sarai sarai angsidi hallelujah first Peter 1 Peter 2:24 no mukos no khlaidi seinani nakhe dewal logo saiman sidi jisuni ksabai Nini ani bebak hamya hamri rezaka season change ngi tongo ni borok bemar klai tongo hamyau klai tongo okay sangsar sar ni mani bangka po tamun kane pressure bari jagi tonglayu diabetes bari jagi tonglayu tumor cancer bari jagi tonglayu saimandi jisuni ksabai 2000 বছরনি স্লাই সেকাংনো বেবাক হামিয়া হামরে rezaka nini bagi bemar krikha nini bagi virus krikha nini bagi bipring sapana hamya krikha nang sarai sarai angsidi hallelujah praise the Lord sadi salbrum brum no jisuni ksabai ang kahamse beni ksabai bebak bemarok krei khlai rezaka ang kahamse sadik nini bukuk bai hallelujah sangsani okay oje bemarok no borok kirijak layo solution hisabe sengsaron naitok layo sengsani bithiu naitok layo ang bithi hamya ni saya doktor ba hamya ni saya doktor belai kaham bithi bo belai kaham sengsar sranai sabo kaitor bufang wafang sranai sabo kaitor borok no sranai sabo kaitor doktor sabo borok bithi tambai senam Kaitor bai senamjak bofang wafang bethai bukur yarung abai senamjago hake tabuk senamjak bithi da nini bagai torkuk senamjak doktor da nini bagai torkuk na senamnai kaitor da nini bagai torkuk sabonono solution rei mankuk nai senamnai sa kaitor da na senamjak doktor na senamjak bithi nang tabuk chos khlaidi phiaba hamya ya kaitono senamabo borok no senamu kaitono doktor bo kaitono senamu bithi sanamani je mane khne abo kaitono sanamo beba kaitono arone phayu hake aje phaimani jaga kaitor abuni ni bagi important ni deba
Senamjakni selai senamnai sano toriya diba. Hake nini problem no solve khlairi mana sababa Kaitor ya diba. Nini problem no solve khlai kaham ke ya phari mana saba Kaitor ya diba. Hallelujah. Praise the Lord. Ambagi tong thok di khas rang di. O je malik no sautam hnai Jisuni bahan sekak jakmani bai hamka. Gerikha bemar. Hake nini ani samung tamo hamka. Gerikha. Jisuni kesabai hamsokha. Bemar gerikha. Bemar gerikha. Haha. Hallelujah. Praise the Lord. Take is a problem tam borong ni. Belai kolom dikik lai khabrumui tong layu. Puisa, taka, rang, nango. Okay, nango. Nini nango, ani bo nango. Badaba haino siawui kaprama bai sokpaya. Soi Kaitor mani wisdom baki ya prishana nangnai. Tamo phorangi tong singno. Jishu nono gnang khlaina bagino gering phayo. Okay. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9 tamsa. Jishu bigrang phaikya. Jishu gering phaikya. Bo bigrang phaima bai bo gering phaima bai nang ang ganang khlaijaka. Ak o kok bai sinang ya prima senai. Obos nini puji, obos nini fan, obos nini success, obos nini joto sabi. Nang business khlaibra sadik. Jishu Kristo gering phaima ang ganang. Business o ang ganang. O business o Jishu ni yak tongo. Ambagai belai aro kaham simisi tongo. Profit simisi tongo. Sadi nang tamo samklai sakiri business dokan tamo bebak nini langmao nini saka yagra di sadi. Jishu Kristo gering phaima ang ganang se. Okay, nini pocket yagri sadi. Jishu Kristo gering phaima ang ganang se. Rango simiya tomung kahamok ganang. Okay, lifestyle o ganang. Kok satini wo ganang, kaham kok satini wo. Bebang area ono seng ganang engka. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oro prophet namu sengga sadi bukugo. Tam nei Jishu Kristo gerei ing phaimbai ang ganang engka. Ani phanbaya Jishu Kristo gerei ing phaimang ganang engka. Amen. 2 Corinthians 8:9 obon suija. Okay, 5:17 sing thasing khanaka. Nang kesamliak ketal se. Sadik, Jishu Kristo gereng phaimbai. Oh, Jishu Kristo bai gerengai. Jishu Kristo bai thansangai. Ang borok ketalse. Amen. Pada sing jotro mukum layan. Te Kaitoro hambai re layan. Te itamo beba Kaiton thaniwo sing yafa layan sin langmano, nukungno, jagano, business no, chakri no, bebak sing Kaiton thani submit khailen. Tripura hasteni ministers rokno, DM, SDM, BDU, EM, okay? Oba hakina joto MDC, joto official staff, joto school, joto office, sing Kaitor ni thaniyo sing submit khaire layan. Malik Kaitor se, Kaitor sa naikol nai. James chapter 4 verse 7 tam sujak tong. Jefferson Kaitor thani submit khlainai. Bebag no Malik Kaitor ngaro. Hake soitan tamang Kaitor nugui kiri jago. Khari mathangu niso. Fali Tripura hasteni Kaitor yaphao yafare laisiwan. Tripura hasteni joto minister no Kaitor yaphao yafare laisiwan. Joto MLA no Kaitor yaphao yafare laisiwan. Joto MDC no Kaitor yaphao yafare laisiwan. Joto EM no Kaitor yaphao yafare laisiwan. Joto official staff DM, SDM, BDU, joto teachers rok no joto office ni staff rok no Kaitor thani submit khai laisiwan. Joto sikla salai rok no joto kaijak rok no joto poritongai sarai rok no Kaitor thani yafare laisiwan. Malik Kaitor mabai soitan take keplaing phai menya bo mas makhar sinai. Amen. Praise the Lord. Sengsani borok sena nasle tong abo doesn't matter. Seng hamjak thineu ganang ba jotono seng Kaitor thani yafa lainai. Jotono seng Kaitor thani submit khai lainai. Amen. Pari pal ke seng Kaitor hambai layan. O rata karabolori mostiki shikitileri makara balara bastiki. I plead the blood of Christ, Lord. Jishunin thikatarang sarsairu borong ganang chief minister Sar Biplop Demni Shakawa, oh, Reta Query Bostiki, Obakan Deputy Chief Minister
sar jisnuni sakawa nini thik thana sarsaru joto cabinet minister joto MLA rongni sakawa ang nini thik thana sarsaru o sheke teleri makara bolori bosti keri thank you o riba shiti riba karabalare bastiki edisini joto edisini joto MDC Lord brongni saka nini thik thana sarsaru nini thane submit khairu Lord hallelujah wisdom understanding buzimung samung kaham development samung kabang wansung kaham nengrodi brongni saka Lord kuplong klaidi oh raba shikitili I plead the blood of Christ hallelujah oh riba shikitili oh Lord Bangladesh ni hoita nai tong sini takok songlo ang nin thani submit khai Lord oh riba takok gupi kanti tirpranang nin thani submit khai Lord nini kingdom ni bagi ning mona use khai tong Lord ning mona hamari khai tong Lord oh Lord nona buni bagi hambai oh rita khara mosti ki I plead the blood of Christ Jesus nin thik tanang bini saka sarsawiru oh riba hallelujah thank you so much nang Bangladesh tong tutui khnai tong lai tahok te bohok song nang langmo nang hamari klai tong ni bagai dynamic nang barang use klai tong nang barang ni langmo samong klai tong nona buni bagai hambai lo hallelujah thank you Lord joto official staff te prahastini DM SDM video ang nin thani submit khai Lord hallelujah joto official staff joto teachers rokno joto students sikla salai kaizak borza oh Lord joto nang nin thani submit khai te prahastini koroksa borokno nin thani submit khai Lord hallelujah I plead the blood of Christ Jesus nin thik thanang sarsawiru Lord tere prahastin nin yafaru Lord jefro mungsasuk nin thani yafar jago aro shaitan kebeng jago bote kaplaingi manya so tere prahastin nang nin thani submit khai Lord oh riba shikitili rimo korabasti I plead the blood of Christ thank you Lord by mistakenly shaitan kabang ma borong na hospital jara tunirika barang Jesus Christ ni kaplai mong bai sawo hamka te nogos ki pili tong ka Jesus Christ ni mong bai amen hallelujah thank you Lord nang recover klaimani bagai joto bemani joto virus ni joto hamyani Lord nang kaham position tu phai pima bagai kabang ma hospital bemar klaijak but hamui nogo ki pili tong Lord nanabuni bagai hambai o ritha kharabasti joto hospital nin thik thanang sarsawiru Lord bebak bemar clear ka hamsuka kereika rita khori busti jisuni mang declare kayo bemar get out virus get out hamya get out rog get out and be healed in Jesus name hallelujah oh raba shikitile rimastiki thank you Lord takok binoy ni bagay nang mona use khai tong nini kingdom ni bagay thank you Lord buku kesang ni bagay thank you Lord oba ke orok kerengja koroksa borok ni bagay thank you Lord takok prasan ni bagay takok Shomen ni bagai thank you Lord buku Rebecca te oba hakino koroksa je kerengjak Lord joto alphabet by je bumung nang nin thani submit kai Lord thank you Lord nang nini kingdom ni bagai nang suni use klai tong oh hallelujah oh riba shikitele rima karabustiki hallelujah amen hallelujah fadi gitine asuk nang siteng asuk kolok phasing tei thang laigraka praise the Lord keboni request tore tong okay norong ni mungsasuk yes ang manyang itongka okay abahai request tore tong oroni ang yokna musung itongka tomono tongo ke request norok ruimano okay mungsasuk abo bemar phanang imano okay mungsasuk hamya phanang imano okay but saimandi tini ni simi okay adni ni langmo je kaplai klai tong nei fola hamya te kaplai phaiman leya bo ongkhori thangka okay hallelujah keboni praise poyen Kaitor anama ke hamari khlaika Kaitor anama ke bless khlaika keboni tore tongo hungkang ke nor share khlaidi sang pal ke Kaitor hambai layan keboni khoroksa sung ama hitore tong je samung okay samung sayangi tongka okay aboni bagai Kaitor submit khlanya musu okay nangabo ya request rohori man prayer request okay fiaba ang request khlaitini o support lek klaya do piaba sing tori tong layo tabu khoroksa masuba lai nei kaisa amai stage sop kai nei nang te request khlanya nangla nang te kebni thani o amoni bagai anu suba gra dekhna nangla nang bai thang ya appreciate nai logi malik tongoni bagai hallelujah sing taus cheng lai droba asai lai droba faidi khoroksa sing suba lai non kebni prayer request tong keri mano kebni praise point tong ke norok share klai mano okay tomono tongu hungke ang norong thani o 2 minute time ro hallelujah
O sheke teleri maste kiri. Te oronang announcement norok nero namusungo. Norok the body of Christ ni WhatsApp group, Bible study group. Aro norok join namusungo ke norok ni bagai sep kaham. Peba ani dagi mabaya norok ni musung mabay. Okay? Ani WhatsApp number ke 9774518979. Okay? 9774518979. Musungo ke Bible study join nani nung join rimano. Okay? Regular Bible study ngo nung mo join rimanay tibu kaitor nung tornay tibu dynamic nay nini bising ti kaitor ni mungsung sasaka lobjak nay. Amen. Nung musungo ke nung mo join rimano. Ani WhatsApp number 9774518979. Okay. Bukuk matung ani nukung ni bagay suri tani chubadi. Bukung matung nini nukung hamsa zakse. Kaitor norong nukung yagrika. Mungsha hamya kerika. Kaham simisi kuplung. Jishu ni mungba kang declare kayo. Amen ni receive klaidi. Yes, Jishu ni mungba receive klaidi. Kaham kuplung ka. Kaham kuplung ka. Jishu ni mungba kang declare kayo. Yes, hallelujah. Ar de borma. Yes, nung belay hamsa zakse. Kaham si. Bemar nin langmaw kerika. Bemar nin langmaw kerika. Kaham simisi. Hamsa zak simisi. Okay. Matay. Nini sajak sak kaham. Tonglani bagay. Kaito ni yak. Nini sajak ni sakao tongo. Te ke khoroksani khomota kere aro kebengnani. Kaitor se nini sajak ni paising nini nukung ni paising ke shabo norok nok kebengi manai bomahai hamya te keplaing pai manai. No te ke phano mungsa hamya phano norok ni langmao nini sajak ni langmao keplaing pai manlia. Di mathai saimandi poito khlaidi. Yishun makang declare kayo. Thank you Lord for the protection. Amen. Amen. Hallelujah. Oh sheke teleri maste kiri. Hallelujah. Kasrang di katong tugdi. Tomunong praise point ba mungsasuk request tong hongke norok share klai mano ang norok na time rate tong. Okay, pari koroksa tol layan. Koroksa encourage khailen. Oba hakin sing tebu info bung layan. Amen. 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 Hallelujah. Yes, kathar de borma dara ani bagai kisah suri tabu hospital lo kalaijak sakhamya. Already thasingo prayer klaijaka. Okay, omit bin bumung. Okay. Naidi omit haikaba kathar jeba kaisa bumung. Okay, omit nini hamya kerikya bemar kerikya nang osong khorka bozagani hospital ni. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you Lord for the healing in Jesus name. Heal right now. Takok omit hamsuka nin thui kosok mani ba nini ban sakak jangoni ba hamka. Thank you Lord. 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 Gimme zomatiani bagai afa. Thank you. Thank you. Ang belai ka serangjak. Hallelujah. Yes. Afa nang bonati ba ka seramung kuplong klaidi. Bukuk bonika darani bagai surdi kaitoni kong kuplong nani bagai. Thank you Lord nang bini bekawo. Ras klaimani bagai. Thank you so bright. Tibu kuplong klaidi nang bono. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Gupi kanti ni bagai. Afa bini business nang nintani submit kayo. Nini yak kalai karo. Nang se yagraka. Te shoitan yagri manlia. Business sa sinai. Overflowing sinai. Income of belai gnang sinai. Hallelujah. Profit. Belai kuplong ke sok bai sinai. Jesus Christ man declare klayo. Bukok santi hambai kaitoran saranya pan. Te tonmani bagai. Te kaham ke tonmani bagai. Yes. Bukok shanti. Nini cerai belai hamsazak. Mongsha shoitane pan te keplaing manlia. Takuk binoy. Dara ani family wo tabuk pano. Kaitono sinia. Tongko. Te ka baksa gerei borokni bagai kisah suri jadi Kaitor already samung plai tongu takuk binoy just hambar di kaitono nokuni malik engmani bagai nokuni raja engmani bagai nokuni owner engmani bagai samung plai tongu kaitono hambar di hallelujah daktin nang result noknai amen amen bukuk takuk bir jamatia yes pray for my family financial yes all the financial yes block ngi tongmani lama muthub jagi tongmani ang Jesus Christ me declare kayo open in Jesus name. Kuluk zakti Jesus Christ ni mungbai kang declare kayo. Takuk bir zomatia sung nukungo joto obab klaitone phola hamya. Get out. Overflowing the financial. In Jesus name. In Jesus name. Kuluk zakti open di lama mutup zak open di Jesus Christ ni mungbai. Bukuk puspa au kaitoni hamari manai tongo tebo kaitoni mari hamari retheng. Okay, ani husband ni bagai suri jadi kaito no mana ni bagai. Nini husband ni sakao kaito yagritang.
already samung khlai tongo hambai redi te declare khai di hambai kaitor ani logi songna ani husband no nang choose khlaimani bagai nang bini langma samung khlai tong bono slai tongmani bagai hambai redi kaitor no amen amen hallelujah praise the lord yes bibas by Johan ni government job tiasa ni bagai surijadi exam result successful khlai ni bagai yes kaiton thani nang yafarka abo ungsinai no in Jesus name I declare yes a success angani bagai a success abo nang kuplung khlai kallo thank you lord thank you lord thank you lord hallelujah thank you so much lord takuk bibas te Johan ni sakao nang yakbera mani bagai te borong ni je nangi tongman nang kuplung khlai mani bagai afanin thanang submit khlai oh riba riba takuk sonjo dara ani parani bagai pisa surijadi borok tabuk bo kaitor no manyako hallelujah hallel takuk sonjo kaitor ni thani woni ni kami already submit khlai jaka tripura haste na je pro submit khlai ni kami o khop jaka ro kaitor no hambai redi kaitor yagrika kaitor samung khlai tongo so by faith goshidi hambai kaitor nang kaham khlai mani bagai bless khlai mani bagai babak samung sar mani bagai ni kaitor no hambai redi te nini kami ni joto borong ni bagai kaitor no hambai redi kaitor no submit khaji sal bro hallelujah praise the lord amen belaka hambai hake tini boseng zora kaham manka kaitor kok serangka te prayer abo khai manka ang koinai norok tomono whatsapp group bo join na musungke join di mano okay kaitor te kuplong nai ane whatsapp number 9774518979 ang chaitok nai oba hake no live phai phai pinani okay jeto sing regular bible study khai tongmaba te network rok ni problem ni bagai ang phaigrai angi tongmani live but tabuk bible study te live abo combine khana thangsinai okay tomung no 7 din gangke 4 din bible study ba 2 din live oba hake panang phainai okay so be ready parike tira asanu siteng jotana hambai kaitor lobjak thang